na be wo Accra wo say during period ade to aba no because di Accra e kopie baby yen kofo a mo ebo ban no mo yedede ye be brom ye mpanifo ni pi sika ba na omo atena so sika ba omo atena so ye mu be very good afternoon to you yeah Dero Gordon and they were visibly angry and the baby omo gina omo yedede so omo ti won wo ho mo no mama ye sika ba mo no atena so mo mfa mayen na enwa national security for Jubilee House na me de pani twetwe nkomo no say otwa be na me de hobi otwa ehun foni e de kire me a odo MP otwa ehun foni e de kire me a George na enye George enye o keke enye George na enye o on say makoda bi a mafa na communication ni mu yenso yetete ne se de be a ochina bi de yentimi anya communication obeba be ya abrosa ukodwa be obi afre no pani kwadwo kire na sembia o kan ya na eme de pa o se borre a otwedi ampon o de ma abo a okode a o de dia mani sem wo wiem no sa borre na bi na o de ma pete enso o de ne de ete bola so lididi ukoka pete se o de ne kwase epenyi nche to me na ene yewra John Dramani Mahama wanya ninti ne asenre ya mahu se ode nipa 5 bia ba omo na ekọ after nkofo a omo gidi se bibia kodi omo ho aye o man ne dia sa to me na bi na his excellency na Nadu Dankwa Akufo-Addo onya ni 2016 sa to me krona na Ghana for sari new man na Nadu Dankwa Akufo-Addo in 2020 iti de no Ghana for hu ye enene sa to me na kodi enuano mandisi for enti said akoda na sem na wo kan otie no eni na be sie ni pepepe na den nkomo no so boys say obi hu kodi ba mu defend no na say ne de keje yeti we as communicators me nua free say be man so ne important na eba me so me free dwabin na eba na say obi nim kwan a me fa so free dwabin ba betena studio ebe ye party adwuma obi nim kwan a me nua fa so e free man so eba betna wuntumi any other radio stations ebe party adwuma na say ne all of a sudden say nipa kro no say wo kire na kira kwan ebi Akofi Boache ne ukujeto committee afre nti no ye mo chenku ne emesin koja na keke no de ebe den pan say as communicators ye be ka say ye sorry na yakodi sa nipa kro na chi enti ene de yaka na ye be ye nso maka say oh yes yaka say sa de me in principle sa ora no me support it man tna hanka oh yes in principle me support it say adwen etachire enye say yemfa nkofo bi nkotata nkofo bi esusu say na omo boa na Nadu Dankwa Akufo-Addo aban na mu me ya mpara a ni nuane ampa say safo no e de omo sa bo man sika mu a enye ne kwan so oman na japade bi akodi safo no a ense say sa na eba no a say ye kwaji dia bebo man ho bra ade na wo say metra na meka say enya ade papa ba bia na bi stro say be dane witch hunted no na e bi stro say so obu edge views from a public but ye be rasa answer bi to dey to our answer keke mi gidi say e hokra dey nu ho but the fact still remains as communicators ye be gina pintin say I mean penifoni bi o ho a na o mo kai communicators o ene dey man kan na meboa me can obi to say Dr. Ben Asante, you can obi to say Kofi Japan, Kofi Ban Japan for Eiii. You can obi to say David Asante, scholarship secretariat registrar. At least no more kai say you onkophobia from communicators. Deputy Minister for Foreign Affairs, Ira Kwekwan Prechum Sapon, Mampon MP. Any a few others. Now once a while omo kai say you onkophobia. Omo jai omo renom no omo maho ja omo juma to ho. Party that you are cutting baby I communicate. It is a once a was any panic kai say George Jifu kakra na fa koye party adwuma me gidi se so kyenabi na adwuma na o ye mu asan bi ko sign na edru one at least I can sympathize with such people but say pass obi a mimi nim no say de ono onim me na all of a sudden so ye NPP ni nti ya friend no say omra me na no obi bi hu ana me betena radio so abetia tem say no ye ba ye raba omianse ye nye destructive opposition. Enti asem no se de tie no ne aka no sa pepepe ne e kontinye se
de obi akoya ono wode ani guase abre party no keke onim se saafo no kra no e o se party no kra ewie oman ni hwehwemu a ye be ya afọ mu nyina ewie o se party ni sa sanction no yes and then me decide way to say yes party ni dwen ho se obi a the man appointment e wona na adodan kwakufu ado abam say first term say second term na de bia oyeye e de anim guase bread the new patriotic party se hwehwemu be de di pefe se ampa sa nipa no wa ofa kwati kwan so na so oman na oman no de ne mra twena so wi a e se party no so kra no e sa de party mra e twena so sa nipa na nse se otumi nya dibre bia o party ni going forward because party na bre okeke ya bre pa be bia ye gina sisi a no penifo bi na anamonto bi na de abedu ba bi ejina no iti se hwehwemu ko de di ampa se obi ayesa de ne de a party na so ngina ne tumi a wo so na yemfa so twe bi nto o se de be ya o kina bi yankopon ya dom a menim se NPP e be sa ba ban bi because si a me na o ka se no me ankasa no ma sha se lead crusade bi a Arise and Build campaign na me ye tifi sabre come radio ame come TV ame ko nyina no nkrasha ame de ma yinu anu NPP for nse mo ma yen sorry na yensi efi se ba bia ejina sisi a no sa pepepe na wo se ye be ma hwe ase a enye na wie ye ena emfa se bi ahwe ase enye na eti se wato form na bisa ho se nante ebe na me nante anti me to form na yen san sorry bi nti Arise and Build campaign ena ma hwe ase a me ye na me nim se minuanom a omosusu we NPP mba be ka me ho na nyina ya sorry na ya hye party ni bio na ye hye saafo na America no de o se de omu gina chiri pa se de be ya queue no be tententi ama omo ne omasefo nyina because omo na omama party ni good way la kofo entikeke ba George o se ye to aso be ma Christian so akwaba ye to aso no me ka se be ni afi na many fee yen so a ye to aba for some time NPP aba NDC aba but within the rank and file of NPP as yen to aba me share down who say NPP for buafo mo ahu say pay kufo time be kai 2008 2009 na oba pedi kufo 7 de we are official ye TB sample be feel say 8 years no e be a party no e wini enti obete ye say Mr. Bi no obede to them wo girlfriends kra no e wi Mr. Bi kra e de koi sansem no 24 kakra ete but we no ase hita abani ebufu a ehyenkofo mu this time around na sika no and just ase be share dante dem pedin sem say that e bia na kai na men kai dia but this time around who say rank and file ase ho buafu pa se sa chobwe na wache enipa na chobwe ye kogina wi asoro se boys class obo enye bia pina okay betu bia kai bibi sa keke no cry wo mu ni se be se mfie be se dumienu ebe ekwan e fa so ye amanyo sem asesa efi brebi etwem be se mfie dumienu ebe no sikasem abaye part of elections e Ghana ha e sha say free internal elections ayeye ayi polling station executives e ho na sikasem no e sha say free be kan sa na me pese me kire say adenti na ye ko election na obi say opeso ye polling station executive say opeso ye polling station chairman organizer youth organizer women organizer ana say youth organizer e polling station ana secretary na say nipa no 10 Ghana cedis a ye defa forms e ko sa election no say nipa no say only 10 cedis etu wo ha na ya be ka tell say a certain candidate ana say aspirant bi ana obi owo adwenpo say that e obe presidential slot no watua forms ni nyina aka e de amamo e hona pro na sha say free police station elections na obi say otesro watua forms ni nyina aka e de ama police station executives no enam say wono na watua kanti keke wono na o kire nipa ko a yemfa forms ni ma no at the police station entianyi mu no e ho na sha say free eni bre no e ho na sha say free ti nipa na otesro no wa kire de opese onya position e wo the 5 executive positions are available e o polling station ho no wono a kire
ɔsɛ ɔpɛ George ɔmpɛ KK ɔpɛ Gaddafi ɔmpɛ Asumesi ɛna wanya ne 5 na wie onya saa 5 na yɛ ne favorite ni wie no ɛna ɔmo na akɔhyia na ɔmo akɔto abayi election area coordinator ɛno nso eduru hɔ a election area coordinator no obi ɔwɔ constituency wa onya MP a obedie na ɔno nso atake strong interest ɛwɔ saa arrangement no mu eti ɔno nso so bɛkɔ akɔhyɛ baako akyi na sikatua ahyase ɛkɔ so hɔ eti ɔmo a presidential candidate no selected as the favorite no na election area coordinator nso duru a na party constituency level nipa ɔno nso nya MP obedi no na ɔno nso ate asim bon sɛ wakyerɛ nipa ɔmɛyɛ election area coordinator ɔmo wie na yɛnya coordinators ne bɛka polling station executives ne ho a ɔmo na constitute electoral college ɛde kɔ yia friend say constituency executives ɛhɔ no bon sɛ deɛ ɔwɔ interest sɛ obedi MP no ɛhɔ no ɔbɛkyerɛ sɛ out of the 10 positions a ɛbɛpre no from chairman to national coordinator ɔbɛfield ne nkrɔfoɔ enti sɛ me George ɛna me wa ambition sɛ menya do abe na MP a media from chairman to national coordinator me field nkrɔfoɔ 10 am de ɔma begina mu sɛ KK onso person contest bia onso be field nkrɔfoɔ 10 enti campaign no enye nipa na wa begina no ɛna yɛde ne to nsani ani ahwɛ sɛ obetumi ayɛ adwuma no ɔwɔ nimdeɛ ɔwɔ suahunu ɔwɔ akokodura yɛde gina dɔmanim ɛyɛ sɛ adwuma no ɛnya no na yɛhwɛ o ɛyɛ candidate bɛn na sponsor no ne yɛgina candidate ni mu dura ɛyɛ ne bɔtɔ asɛm ne yɛka na yɛde akodi n'akyi ekodi n'akyi ne ekoto abama ne wie sɛ ɔyɛ chairman na kyerɛ sɛ me de invariably de me hu ne sɛ the moment ebe ma kwan ma sa arrangement na take place na kyerɛ sɛ saa candidate na yɛnya nyi no kra no yɛnyi no but ɔno na yɛ constituency chairman ɔno na yɛ first vice chairman ɔno na yɛ second vice chairman ɔno na yɛ constituency secretary because ubisa ɔse me bɔ 10-0 ebisi me bɔ 3-2 ebisi me bɔ 5-1 eti dodo a onya ayɛ no ɛna kyerɛ dodo ɔbɛ control ɛwɔ constituency level yɛwie no na ɔmo soso akɔto aba akɔyi the parliamentary candidate ɔmo to saa aba no ke yɛ nyina yɛ nim sikasɛm a epie mu hɔ enti akɔyɛ te sɛ yɛahyɛ da selecting nkrɔfoɔ from amongst the vast majority of the populace constitute NPP for no in the constituency they are selecting nkrɔfoɔ bi a efi sɛ ɔmo deɛ ɔmo yɛ privileged few ɛna yɛyi ɔmo sɛ ɔmo na party ni mu adɔdɔdeɛ bi ɛmfa ma ɔmo enti ɔmo agye no polling station ɔmo agye election area level ɔmo abɛgye constituency level constituency for nso bɛtɔ abayɛ regional executives a ɔmo so kɔkɔ aso na ɔmo so akɔgye yɛwie na ɛkɔ national the same thing enti keke sɛ si a wo ka sɛ nkɔfoɔ bi fi sɛ sikasɛm aba yawo ne adeɛ no ɛyɛ no korɛ anka me hu mpanimfoɔ sɛ yɛkɔtwa na akɔbi yɛkɔsene na akɔbi yɛde bɔ abɔgyina sɛ wote me hu yɛ obiara ni hɔ a wayi ɛwo awie a sɛ bi mpredo as ɔde ne nsa akɔpepa na tie mu da woyi wo wie a nsa no bɛta fre anka me hu yɛ sɛ de wapoto ama na afie no keke won kyiri sɛ ɔde bombio den na afie deɛ ɔmo poto ma ne fe no edu so ɔmo de bebombi ane atwe abomu na kosie baabi yɛsɛ ɔndo ɔmo ni ampesie no ɔmo ni ne wie ɛhɔ na de ani bre na ba no edi sɛ me ne wo nyinaa na sɛ bio yɛkɔkye ɔsono no to hɔ ɛna yɛku no ɛna yɛdwae na sɛ wohwɛ nyame anim na ne nsono ɛna oyi maame a panifo sɛ ɔne bakwase akokusi kyire na wotu ne nsono de ma no na okofia de kɔkyere banyansafo edi sɛ nyinaa na yɛyɛ adwuma before 2016 Emma the new patriotic party na nado dan kwakufu ado be mampani na saa bre no bi kura edu ba bia se me na meto aduane ansa na team ye nyina yetimi adidi na party ne baaye no ontimi ma obi appointment enti from your team no nipa ba ko etima rise to the top na ono de wanya appointment a okotena soro na ne refi se na oni team bi na ye adwuma e wo form ho ansa na ne ono aduru soro na ye ne se ne suku a ono akọ no ene man saa ahotoso na ene odete soro enti mu no ba fom a sebi ohum se mu ana maye mo ho enti na mo de mo tete se de mo te na ne refi se tumi no e wo se poni kakra de ma obi ana de obenya no e wo se ba bia na wo wa ye be fa ofri ye no e na wo se ko ho na akohwe fom ho enti na grassroots no e sofa because of such huge disconnect between appointees na omu free emu na ko ye no eninti keke se o manipa no wo hye na ni bresa na se duru another 4-year cycle na aka che ne se ono de onko ye campaign mbo abo nipa no na san koji tumi a de beba ni trima ne se tumi a me koji kra no me koji ame e fa so amenya oso ne se
nti ne either say me nko say me ko campaign ana say me kompo a me de me say betetare ho bi ne kote hwe a mo anka say ma me som bi nti ne yakote ahwe nti ye krokro de John bi na omo ye o de no to nchen a nipa na ono nya opportunity na wan hwe sa form hofo no wosan buo manimti a edu ba bi akasa o kasro mo ahomete edu ba bi afon call keke ye mu asebisebi ye ndu ba bi akra no because etimi nya opportunity ni mpanifo bi nante ye nti no wo ho a obi free say o frɛ no de na sema fa so se de bi ya obi tima ka che pani na ma no eti se me wo frɛ me ba ko na wa nyame a o de no ase obi jai keke mi wie de me ye te se den kra me frɛ o back because asem kro no e bia na mantimi amfrɛ wa sebisebi na do tikre ko hyejem komia na me ka ma se ye woni pa bebre o wiase a keke o ma hye mo ho akonfo nye se wiase na afno mo ba wanye obi mpo anka na asem antre no na hwe se oni nipa na aye adwuma na power na ba ye se ono nkotena nkran okoye na afede o frɛ na onfa okokra keke ya enti se nipa na duru se obeto aba na se afede omra ne enko ne enkoto aba de obeka ne se mo ama ne sika ni bia onko se ekoto na se de omi bat se de omu ya be ya NPP ye 9 kwa so e ko opposition ya dem so opposition kwa no 9 so ahun keke ye kwa na say ye 9 kwa so ya go oh that be say there until the midnight of 6 January 2025 on paper His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo remains president of the republic it's any there ye nyina him say ye ko there but ye 9 si kwa no so what I say but say the ye say fi sa break no I say ye kan ye ho ye kan ye ho akontem enti by 7th anwumre sa break no na che say ye to opposition ne ani so ate enwan che ma hotumi na ka o se ne nyina ne ani ewu enti keke me de me sa ka bio se sampanifo a ne omu nyina na ye adwuma no edu so omu nyina be san back to the party na arise and build na masha se no omu so meka ho ne nyina en sorry ne yensi na mom ye gu so a ye sorry na ye si no se ye to sa frɛ pani bi dia ye be ma no ono onyame nko ba sa sampanifo so omu ni mom ho be ka so omu ani awu akwa akotabi sei aso omu edi mom ho omu ni mom ho pa because of bia ka omu say but say no but interestingly team na buy no me metima ka say enipa be se ba akopabi ena me hu ni say o ye credible a o de adwuma sa ahye ne sa metima trust say say nipa no de e bia na watimi ayi ni ye kakra o mo maka nyina what the baby mamenko Christian ho be wia na afa ya hwe sa list o dey say list no be say ayi Okujeto COP retired Kofi Buache Raymond Acha Martin Pegbu and Adom Level. Hey, what a list. If you live in a glass house, yes, you don't choose. I told you to ask me to you. Let's help. Na menko meman sutte na menko chiam na bi kusi apia the second. Manson kwanta man hene manson kwanta man hema mechia o mo na makasi nyankopon yede enka o mo ho. Keke na mo so na manso ye o ba bi de etie ye betra ase dia na eze yese ye kan kranhye sem e de kire o mo ye na nanom mo ma ya de pa. Keke issue ni nyina na se o defeat ya so far no abey keke me de me du ba bi a me ka se ya nkasa na ye cause that defeat sa niema ye sisi ye nyina keke sa de ye ya ne akose ye ya ye me fansha so mesi obentin ye nyina ne akose sa this year adia na to the standard say NDC yes o mo be 4 seat wa Ashanti region ya ye gie from nsem ye tie no masa benya be trasa so ye aka ho etimi duru ba bia metimi dwunu ho sa ase edie pa ne si ye nti asa ne ma we nyina because dey no kra ne ya baba no meti say adwira yaje all of a sudden na sa adane adwira no o say that night na ne kasa no meti say adwira o pesita so fa ye je ya adwira na minim say ya de yaje ade achi ya be na me sorry yezi adwira san so ye de afri ensam ho na me yem sha say ye de me de ba bia achi wo no aye lusu ye ena keti amodo ye lusu na me kai ade na tija Asante region me ti ba bi mienu pesei
see a loose seat no nam say atija ade na hwe emfa afa so me say so hwe say voter turnout no Asante region 60 something nam say kai obi an yes ye pebe 70 something na ba 60 something de keke ene ade no to Asante region ade na amfa but Christian who say wade in kakra no ade ba ko bia saa parliamentary you know I say yes shed that sinkunya pa because KT Hammond hold they gina our dynamic so last time no make a party edu ba bia see protect MPs na yemma baby wo hold ba yemma ibia omumu odudo enko what KT Hammond say be sheda yes be shed ye e course so e wo ho candidate as our settler community e bia ye kire no ye ba body na ye rere parliamentarians do e be visible e wo mo constituencies obi o hono ma no akotena akra na TV no cambrofo o cambrofo enti constituency wo do kra o ma me kai se JFK e de baba tu dwa say yes ye hu parliamentarians they should be visible in their constituency enti e whole of the dynamics meeting baby na wo kan o KT Hammond I can remember say me koye people teacher wo Fumso okay 2003 so that time na papa KT Hammond ya na MP o I can remember say me dem nkola call Parliament House 2003 me dem nkola call Parliament House that time no ye papa KT Hammond na me people teacher wo Fumso that time it would say papa we did 28 good years a day NPP for a day ye papa KT Hammond na Sabio onim nyansa wo adansi na Christian eyo no enye bi na George K owo sika no abeka baby ti se buno abi ya o kire me ene ba queen o Ignatius Bafwewa be se betina ha kan se baba mom di but e ho no nkomo bi e course be hu se sankofo do mo okay papa KT Hammond before say be to election we no ya research hu se papa no obi lose election me come tell before sana election ne beba so no na manfo akọ that constituency aye research ehun say papa KT Hammond obelus I tell you ye won kofu bi omutimi pontin baby be miensa e kire me say sa haidi ya hwe ni ya MPP betima ye de elusu emutu bem sa dance akrofrom ho me dadro ho amenti ase adenti na MPP party mi elusu adanse akrofrom ade pan see ye it was the be the make say masa aniema na asie ni de we need to get good researchers omun kwa bonten no omun ko fam ho omun ko tietie fam ho for the reason why to omun to abetia ye no omun for fundings nye de mre ni ntimi bezu na nyam build upon that na ye fanye de enko enim keke because aniema ni bi wa asie no me tia kira me dadwo no ho amenti ase na keke unim je papa otumfo na me bo odi na masore na Dankwa Akufo de your opportunity eko ye na nanim na wodi afutuo bi ye de ema na afutuo na ye na de ma so far no tin say na Dankwa Akufo ado no eno ho resource ne bae no I tell you keke a whole resource na ye de bae no wo so kai ye say Ghana for to abatia ye mampani JDM almost omo de kom ne abufuo ene koto saba no kai yeah be kai pa ye no otumfo na ka kire Akufo ado eti hu na Dankwa Akufo ado so abai se wan hweli yi a Ghana for the come ene abufuo kwa koto abatia wo enya na asi keke enya na asi yi enu na asi pepepepepepe eti me no kwa na bia bia me transam si ye na otumfo e prophet o wo ye prophet asem na okam na bum pepepepepe wey the asi ya the abufuo Ghana for the abufuo na ide ato abatia yi and to the standard say ye call parliamenters MPP ye sit kwen nu 90 enu 90 akobe se u bondog e de na esi ye anti ye sit kwa ye obi e 135 say 100 and even 137 and independent kwa kan 138 ye tiba lusu ama to the standard say 90 sit kwa ye nyai na ede na esi ye etu nim say edu ba bia unim da bia na me kam say Ghana no ede na esi e bia na o ka KT Hammond which is KT Hammond na nka say who said the who afno e clear abi ya o kire me when you sika say tam na do echu so do
baby or the coin lands is it lands naturally say be a on baby obetumi aye bibi e de aboa e ko say wo ko hodo man nko for say omo hunu kro no so omo abibia Ignatius Bafo we are safe enti I don't know there the writers were clear on the wall but dem sika betwa fa so obi wa tumi so ni sika ba konsusu ne nasam bagana no aya say wo to na wo ni sika wo ye kwase ampani o Ghana ngwa Ghana aya say sabi o ko school bo PhD said ye na oni kapra unim nyansa o Bible ngukura take sana yo to the standards o be ko conference bi o timi say o de candidate o de ne kwa o be wini aba no ba nam say o di kapra delegate for nye de ento aba nye de e ma no eno na akofa sansa mo nyina ye de aba no me na gartro keke me say obi o timi say nyansa na e bew see a man opportunity to me serve a enye ma obetimi ya ne keke nye ize ba nipa ne nika print no delegate they say ye biblical a certain poor man the answer of the pro but only ye oh my keke we so fan to yan for hwe unu se nana danko akufo ado project na wa na unprecedented enima obi kasa NPP ba yi project bibia e unprecedented enima de ye bi papa ni kwa senka ye fa sa niema wo ya ye no e de elusuo barade ba ko ha ye economy keke ye lusu ni nyina ye lusu ni nyina it's about the economy because Ghana na ho opa ye project said ye sa we bo de be na ba betra me ye de meka me se opa ye project said ye na obi tini efie ebu ha 2 square meter kwa wonya me se project na o ye no mfa ho keke da bia na betra untumi ya de eka say ye project but the economy no be eska obi a mo mfa binya de ensem ni am build the economy mara so because so bi kwa akotom mo sachet na say no na 100 cities a 12 as what tier by 60 cities are enipo na hu sampa economy they say de egeni na to the standard say ye be project ni nyina na edu ba bia agenda 111 ni akika kan nyina bom still na Ghana for here e kire wo mo na sabi o wusi hospital ni si o keke na obi kom de ne kuna enfa so be ne ekonya no hospital na so fa here isi ye no etimi de mesre in future no nyame ya adom ne si etimi san ba pa obi mu a keke ye project ni nyina na de balance no with the economy ni make sure say ampa amafo na ukeke no anti bibi say edu ba bia every time be every achakura 2 days be tutu niemam na wonte hwe na wonte o mete etiam panifo no na amafo no di sa signal na eba no na dia na no mo ye fa ho but eno no nso no edu ba bia ya na emu ode o say ejomfo ma no ne adayi dollar drop equal we expect say bia ka ma bi price ebeba from but obia determine the price enti ya no obia wo de ode na ade ebo eje sa de mani nyina no problematic oyo every be anko 1000 cities yes soldier for bodu e kire man tese so amba 500 woni be ke ade an wan say to abawi ne ma sha say esote me na kan tro reason ne say kufa do mfiri so enti ade nti na ne ma so te yemusi e ho say ye koto aba no still na ne ma boy dey edin ye to abawi ye kufa do mfiri so still na ye te ne ma so reason ne ene say koto pe kura is $1 what is it reason ene say etimi de America nyina ne say keke hwe party ye nyina ye ho aduru mesre top gurus no eduru ba bi o mon try so mbesi fo no mokotie efom fo na sem muntie o keke o mo furu suro no mo mra fom because grassroots fo no ensem o mo kan no senior si e de ye adwuma da bia ke party in opposition da si e de grassroots fo no nsem na o mo keka no because research be na kire say wakọ obi complain say anana me metena hanka kire o say manso nkwantafo say ade a ebeso omunkuran na omatuma to ababum ama new patriotic party ayese ye be ya kwan man da be na metena hanka say kwa bere aye constituency a Ashanti region ha ene na eme vote kese kwa bere fo so omu kwa nyina anya dey enye why do you have to sit down say kwa bere fo be beg answer no why you move some why do you have to sit down and say me
me anam se me ka bi enim ti aja obi anu o tie ma asam na ka utie ma so na o se bi o timi ye ma so ho ma so kwanta ye ni ba bi a ye ka se ye water road a o de sapete kra road ye ni bi o everywhere in futuro na me se me ye koto be na me ye monitoring obi timi ba center wo so ba beto aba na o ni hu futuro no hu timi identify se ko kuma enu na ye de e be da keke ma so kwanta ni potabo me se won hunu se we ba beto aba na ko tra moto so a so te ka mu de o okay no onye tra moto so si e kim me betra ma so kwanta kwa na mu ka se magimi na mu fi se Christian Masai sabi o mi nya top gurus no ntino ma ntie me ba na no hu se asem na me kan no me kan na mutie kakra ka sa ne ma we asie nyina kensi when you say akrofo sita ya hwere nyina bad roads na ma akrofo Alex Blanks and actually sit yes tad road e ba ko kra say I say maso kwantan ne patam tad road ba ko kro ni ho na wa kasa baby etu gold say pa ya de e wo ho na wo see any tad road ba ko kra wa enwu ye nmas na maso kwanta unim faso e ga free maso kwanta mfaso e ga free maso kwanta say ye god bebre na to me free o dey eba asuma trauma maso kwanta up to now ye ni tad road ba ko kra ya de ho sebi okaka ya kwasiafo ye nye top gurus ntino eduru ba bi e ka mu nye de mu ntie ba me de masrefo na say eduru ba bi a hwe ye communicators ye huna de bi na se ye ba betra na ye ka uze gege eduru ba bi na se ye ho duru betra wontumi a uze de o wontumi kwa na mtimi tra e sa de no because me se me ha me kan ha ye mpanifo na ye de etie no straight etuduru ba bi na me ka tu me se kwa bere kwa nyo mesramo mo de mo nye kakra nya mo manso kwanyo yenye kakranya emo keke yetimi ye sa niema we nyina keke nke ho ankyere ya ma medu ba bi ya de edri etimi de ma se going forward no ade ba ko nsunie se utimi se de Ghana fo nyina so kan se keke ye delegate system no mwaye to the standard say NDC mudu ba bi ya mfa se bi wo kro mo ye mu tueska yankwa obi timi ye na obi ehun sampa nipa we yetua afreje ma no nipa we yetua yetimi di TV ye dey e ma no aya den na duru ba bi kura na ye sanso de niema no kura ma amanfo na omutimi nkipi secret amma sa niema no nyina timi like hwe me say mi duru manso abore tama na me ye monitoring ma me bi se ma no 20,000 aba no odo ne ma me fun daka on to aba no 20,000 they say 200 million unim sao mi jira ho ma me no mi jira ho na se ma me wo de mi a me kakra e wo mbuto wo de eje na de kotobra de o kan me no bedi won komo se papa me na tamo na na duru ba bi na mo koto ba sa nkofu kuro bi no mo chiche ne ma ye de ma wo mo no yei a ye koto we de na mo de ma ye de obi kan no wo se nkofu kuro bi kakra bi na duru ba bi o mo manso na mo koto ba mo chiche ne ma ye de ma wo mo no se me metime ato ba ma onu kwa de kan jetire o se me peje 200 million me pa ma me na chawo se ebo 448 me jira ma me ni chance about 10 minutes me donya me se ma me na ntima ankwankoto ba and at 5 o'clock ne de boy keke eti be ma me hu se ze Ghana for no do bi obi sine bo se ade ni se no o ya o ye de asa no o ye eti me mesere for now se se keke do ba bi a ye mpanifo no se famwofo no kasa mundie wo mo ana keke we de ya appeal na me de ma ye mpanifo hwe communicators won betima ka say one of the engine party ni mu a usa ho a keke usa ho a utu say party ni nyina ba de better form but NPP no eduru ba bi a ye communication no mesre as eduru ba bi a proper room so far reward bi asa ensera nyede enim get to the standard say de me nu eken me free man so na e ba be communication senior me bufu olagu me kam ma mu abia be me kone me baidu wa metima abu be 400 me kona kakra ye de aka keke na bo so me so na o ka cham se o koma me 700 cedis a keke o koma me 700 cedis a what did you matam se me nyeni papa mo party ma me jai kasa me nkasa ma yes ade ma we nyina almost 8 good years me de me resource personal resource na ye communication na amma party no se ba ya nya me ya aduma bi a party no ko nani ma me so betima re akoma nim ba keke nyo bia no betima ye sa
the make a champion for say and you be a bit my sir say about position proper plan ben on the two ama communicators and under says me here because say about position no adwuma na about so communicators so adwuma ni na about so communicators so say ankwa kasa me say party be fall flat it say you be kasa dia plan ben na say no say okay o say nya hand over me bwana say nya hand over there me sremo blueprint for communicators wo Ghana nyina no yes o mo di to abonten na communicating directors no so frey no mo hu sam pass say there from ana kono say we ni de no ho so be betuma motivate ye na yesu da bi etuma yiye ye ma ye de aye communication sin ya anye sa na say o mo tugu mu say dia wo pe bia me nua we head bia otumi so no ande the resource na ye communication me na come tell but at this time say about opposition no masa enyo bia na betumi the resource say communication no etima sere se niam bi ho na me kwa mo say so papa na me say NDC for communicators yi omu opposition kwa no mo ho keka na ye dey e wo so no omu kwa keke no mo opposition o so mo no omu so no mo hu light dey bi 2016 me kai so omuso free so no na communicators su say ya Ashanti region but omo no time no ukwa Accra na Accra communicators no were better resourced omo no enya jabaka asne ho ne ma wa Accra but u ba Ashanti region na NDC that time communicators no in fact they were complaining say it's so they learned their lessons this time around the KK was Ashanti region was stronghold now communicator rundi agro no mum there with NPP there Ashanti region was strongholder o communicators o Ashanti region no o mum there agro edu ba na bi ka NPP form communication no edu ba communication senior me say we need resource papa we need communication because when say you sit down wo manso kwanta ne patema say me cover videos pictorial evidence there ba me here say edu ba bia mebufu agu me ka mu anase say nipa na kura kwa or the personal kwa na kwa o here wa wo me ba and I go to Chania man there, Ediaba, I'm a who's NPP project I had a but Keke Nippon in this hours of Nessa of Fena. Ubeden a project na ASU on Quaro, Mako carry Ediaba. To me, the message, Miss and penny for. I can't be a tomb before so at this time. Mobile structure your communication, no be a open home in Biano. Do baby crack is not about money. And a word of mouth. Who was doing the word of mouth crying, carry a man for. What I say, now to be good, would have for no for what I say, who are planners on this car, baby, Papa be a Pentecostal handshake. God bless you, brother. To the stand, I say, only few people be any who some power more communicators. Yeah, Papa Benasanti, you would deem da. Yeah, Papa could fear Japan. You know, would deem da. David Asante Mewana. You know, deem da. Because one almost said, who some pa. Communicators no na me the engine of the party and for that matter no yes it we are resource mo omo maka no mo way it is this time around also no you subscribe to your boys the girls always say ora for be chibia we be chiba oh for now no dey ya be chiwa enche because we know you can go na we dey here one more BPN ni say obi di CEO obi di CEO for 8 good years na no don ko kufu adba ya asesa ne da aso ye hu so hu obi hu communicators da we be the 8 good years ewo na don ko kufu adba ba mu aso we see the former communicators na ukonya problem the officer communicator major na me defend sa nyama ne de mesra unku di anko ne o ba this time no sa na be keke unku di anko ne because me ka me timi na say on to sabi men to sabi bia let me acknowledge Michael Salmel say wa ha be manakwa baby you are passing through remember George but no be cancer with KTM on analysis no nyaadwe because Haruna Idrisu enso atena koya no so be 28 years what we need is Haruna Idrisu na koye research o na koye say omo aso fa no timi so no so mbeto aba no Haruna Idrisu de na ye kafa no ho ne constituency ana we papa ke obi nka say me say me papa ke tiam me say na me people teacher ofun so ache ye papa wodi 28 years ache na ka upevu we ana obi timi ba bia na ye dey 28 years no ani anko na say bi o de pe be pacho na we no o say edo na ya na mpedifodi bi aka meba mpedifodi bi kan say Ghana crowd change parliamentarians in 2020 but in other countries no what with experience and it's not about changing if I don't take them yeah papa aso ame
so am ti say na duru ba bia na experience ni ade no what I say na experience ni ade na duru ba bia na ye nyina na ye kase bibia ye dey better but to say constituency bi wo ho a nipa no wa dey wache oye research out some research outcomes na e ba no en favor nipa no keke say na me to na you say 2028 election dey me do nya me say NPP eyiniti na mo ye research na mo say MP we o mo a na mo ye dey any freedom of any freedom of the end any net your experience hands in parliament no so no problem o ba papa ketia money me say me papa me pana sempa because me say tama me de me nkola no call so for parliament house no papa no resource nkwa na kama but 28 years enough 28 years enough say nke papa no ko betimi me no kwa ho na nka say metimi group obi what I say utimi group obi so that ebi kura na wo no wa free ho ne ade with experience na we dey bo no ubetimi di ambassador nipa ni nyina na nipa no so timi aba because ya papa ke tia mo time bia na no ye adwuma with the case of obia mu a so de kana kala be che o de MC de de ba bibi hu se nke ho no MC no ba ya ko be win this it na mai but obia mu a e play tactics bia na kala be che ho e de ye ne ne na se ne ye kan se ne edru ba bia se de me kan enti ba bia na se de ba bia no dynamics ba de going forward and de me kan nyina ne se say the NPP eni ma ahwiegu ekwa ye nyina ye bekan ni say ma hu sa sentitimu no asase ewu yesremo ade we yato ye we kan we sisei ade che we sisei samu de munnim na ma me anka ho ambom yiye na 2028 musa so mo pese me nkum nya say ade mu ye ya musa kwa ni sa bia mu dia masa ni ma bo ne bebe mo because you can't force to tell the bia ni efeli we bra ya bre ni communication ya ma party say ya opposition na obi nya ya keke nya ya ya timi de going forward no de nyina kan say mo me nyina kan humom say the debo kokko bawo mo me nyina yan kan humom ye ni timi kan humom ya we Matter that's Christian Opoku Ajiman is the name. George Opoku Amponsa and so ewaha sanso na yubre benya guest Michael Eselbels wa betina ha ku baba bodidi enti bo amoje ebia say the girls boys men women Michael Eselbels ewaha otaku that's just by the way though. George yanko yanim on mehu so de bi e ka na menko apra ketu hu apra kese a obobo sebi penifo a yenso so omo ye inspiration ma ya ene itimi nya akokodro betina radio ni TV na ye din komo ma wiase nyina te yenka emu baako ene senior Isabelt enti oye nyina ye godfather me de makuma mu no me fani ni agro enti meni age se ne ye din komo na otayechi na keke mi nua Christian komo awodi no message so nteti a break kakra we come here my culture say can me fan komo we ba but enwa de meti ye wo Jubilee House the boys dey wa man kan enye papa so kan ni ho ato no ti nyina ye hwe we for no ho mi ti se akra eye na de oye ya mama kai bebi a obi buyi o se sebi ejanan kase enim eso kwabrane 90 mp no ogba akokompe so enti opposition say nsheda nya hibia but obi ate anaso o tunani no hu se ba na ne ye mahire ne hu bia bo no enti enya me nwa se me nua Christian e kasa se ba me gidi ye pa se the party no kra mpanifo afam na kakra ni ayeto abawie ye no enya obi na be ka se omuntu omohofo ene nkoma ye di nyina na me gidi se mpanifo ete enti e den a bripe mo betu ho anamo keke die me de ma no si ewo economy ne ho na bisi ni abamu no ohun say NDC for smart ehun say 2024 economy no will be about the economy and nothing else. Enti bra na omo ye changes na omo yi nkrofo omo ni de ewo economy no ho no ma be di omo leadership of parliament anim no yemu bi de fa no say vindictiveness bi na omo pese omo perpetuate on Haruna Idrisu ne Muntakanom. But eventually I bet say that decision na omo take here no na the right decision omo take at the time. Yen the end the changes no. Yes, I am running for there but me hu ni say oye litigant. No ni interest any say yen fa manso e na enye bibia. To you say honorable say chairman sabonsu free ho. Now the honorable friend say honorable Afenyo Market e ba be leader.
The HN say o see enkotwe manso. And a parliament said na the nature tier in terms of numbers no. Na nye manso na sa abre na ehia. Nti nema ni bi o ha NDC for nya right or parliament yen nya right yen ntum. O de no to nche na ahwe bibi ti say DDP a. Domestic debt exchange program no. Kiki eno ne kun yen. Because over sha in the past NPP middle class na there na yen sa da omo so. Etu hwe seat bi it say aye was west ugona. There's no way ankasa seat no NPP ebe lucy. But o hwe sa enclave na eya akrati for ni rubber for dodo na e wo ho na. Omo na eye the worst affected by sa DDP na eye no. And as a handle no anko yedu baby no na if omo fi say ya force ade no akosha omo minim. Enti say lecturer bi na ogira student ani mo kira omade a lecturer na ankasa no haircut ya manu no to ogira classroom ho nyina psychologically onya fit for the lecture but emran say also okokira ade enti o de yaw na onamu no na be prepare the lecture note no to be gira ho no o deliver or the be 20 to 15% of the time no e be twa aban no in a subtle manner one hwe ya wa dream but students no omo take inspiration efi omo role models any omo lecturers this lecturer ni be gira nanim na ne nkoma odi no e ya chese why disappointed in the current administration the probability says our students no e betima to about the current administration is very high. O de no to nchen na hwe middle class ayeke ya me offer ba Kofi Adomako oye adwuma o VR obi anim no oka sika sa policy na sa program na e ba no investment awaye obe retire December next year but ni that here o dwene ho some 15 years ago or the years anse ni nyina no kike ne necessifo but ono de said the odo ne party ne man no there's no way I know betimi aka say oyi ne ho afi abato ma na say onkoto aba ma NPP ono de onimo sono no obeto but him be say ho say what about the others I be apart from sir arrangements na bonds amoto any ade no o ma anye any other investment arrangement na say ekoba say de nani da so obetina fi a o de be hwe ne ho no eno na akohia nso hwe saa kike mi gidi se no so ya de akuti ayie pa enti mesre se empeni for no e ba for na ya be postmortem ya be ya analysis ahwe se e den ne koyie den na ankoyie a mi gidi se so mo sha se free so ho a e be bo ayie pa na yenjintum se ampa presidency ho no na problem kakra ho e dru ba bi no na nema bi ho a se be yentimi kana bonte but amwaye o de no to nchen na hwe kwan fa so ye even presidential primaries a eno so no ya handle nema bi ye nti wi ase no I mean kofo paniche ye nipa no bebre metima ka the misses me bo say ono no support Alantre Martin o free party ni mu a okoye no otena party ni say ono de onyina nim say okudi Alantre Martin achi pasa nipa no ka say onkoto aba keke say eteze the NDC no otoma no eti nema no bebre o ho a e wo say e broaden the scope na ye dey kohwehwe problems na e baaye no say the be ya ba kokra ntimi escape here because say ba kokra free ma because say a game of numbers no that should be a bit ma san be di enya enti mesre penny for say economy ne dey a play vital role e wo decision am for eteki yem and no kra ne say na economy no enyina yie and na NDC for say am ye no parliament no e ma omo benya ahoden bi e o parliament a edu ba bi a na ase omo kra na e kire say the parliament na enko e na omo speaker omo side nti no de na ompese omo ye bia na omo tumi ye changes na ekoye no nipa na ko betima build consensus no yi ni free on e fa obi oni manso twe e na de ne baaye ti wi ase na we num discuss economy no no so twe manso nti e na Ghana law report the din be compass why are as leader obetwe manso kama but e dey na de bre on the economic front it me gidi say hwesa na ma we any the management of the DDP no I say ye beji atum say play role a keke me gidi say betimi aboa but ye gusua ye ho adru ye ho adru George Opoku Amponsa Christian Opoku Ajiman beba ye Michael Isel Mills so said ye George kan no dimidie okura bi but actually no constituency adwumenti afi beto nsafre no kura me Esel I am my shoddy a one me Esel
after constituency share so for agena boso kura ba me hu no kura esa me ba kwa ba na ohun ye de nyame adom boko so ye nyame adom ye de nyame ase ho ye pa esa kredu ba bi na nka be deputy finance yi bi abano na anaka also ga won hwe on nyame tia ga won hwe ba ku se agro beso ifra no pa so and me mom de obi a wonimi wo baby a me wo bia no me nye obi a me refi baby a me free no you won't get me me wo baby a na oba me be so I'm saying so to cry want to me entity ho and so me free me ho na mko yi me tie my yes are there now for more than 10 years and I don't even know anywhere I meet me go until sa atechene ni mfuturu mu atembi ababa na mete ho that is why so ba esa wo ba ye nkoma ye boy party no nkugu ID na bia dwenjene ho and probably the way forward e bi say ye bia party mo nsɛm no blame game no dos do don't know ye shelve no kakra na ye kana efichire ho ebi nso si o ye kan say ye obokra na omo ye NPP for omo so wo fie no ye healing therapy bi e de emma enkoma no wo say me TV na me ba na mi ti Christian why am fa ho wu no Christian wrong person bi be twabu ha 2008 say I feel na share communication as about 3 years na a co-opposition no sa fire na to no bia na Christian so with over time no we've had the experience and it's unfortunate to say collectively we toyed with power and say ye danyane ye no and say ye bun kompo ehwe mistakes ye me nyi twen enyi adowa me nyi me hum free and me nyi obi ansum free ye nyina ye nyi the atoye no entum obi opeso kasa bia on kasa nanso ye kasa ye hwe ya no ye na mpanimfo se tetrema empro menhye da mani nye NDC for ho bebre nanso abrante ba ko ya na efra no Solomon Kansa I have admired him so much o kan sem ba ko pe na da bi edam trim o se so obufu na otifie na so chro letter imposto so na baby a yedri ya hwe ne si jae ya obia beka bia kire obia nanso the end game no and say me ne Christian adwen say close to about a month before the elections me ye madwen say me pese me hu ade nti me drive off kwada so kesim ewuram kosi twede ekosi manson kwanta so ewuram manson adubia because na ayi esase bontefo kwan na ba si ayi de minim se de hosite dada enti me di wura nkran kwan no so ena me san ba bunkum ha ena mu wura mu ko wura camp 9 wura mu akosi oboase firi oboase no na me di wo mu kosi akrofrom me ba ya na me se adwuma na eten sai ria ho na me kan e no mu se adwuma no eten but ni nyina na so no say ya anyere ye ho na ye tratra se said the atoye nti no ye ba be jaimu a ahwe a ebia na de ye pesese no de ka ye pe no na anye but ya ahwe a ye be ha nchini ma but it's a hono kasa juma na there with bad roads na extremely bad roads yen kan okre extremely bad roads and the effect of galamsey so a na ekoso you see asem no ekoya areho to extend say even kroma no ano etumi si kwan no omutumi si no matwansu ato kwan nim bridge ayeye no ho no omo atumi ko bubu bridge no na honestly ensem no bi ho no ma
Edding. In fact, I understand say na beyond DCs are almost honestly, asem no Edding. But obi a wotika mu a ono nya adwuma na okoba even so no kra no eka ho na ebi ekwan na yesa na otena ka mu no se ka no efa ekwan no so a na ne bofu no kre. So for me enoma no doso na last week the governor chairman won to me penny for yeshia regional executive committee, we tasked ourselves to say yenko short report, let us assess what really happened on the ground, events leading to elections, during the elections and the aftermath. And some of us you see, it is only when what take DC Asia and I will be to me Eiii. So for me, accusations and the counter accusations in there yemano enko from at the end of the day, see to me as idea no na ye without emotions and no biasness a bit to me amayehu there was a ye as a political party, and definitely a bit to me are returning to power. Oba me share to say I know say share so close to 82,000 people you register only 50,364 na Kotwaba, so around the 32,000 in abstention. God being so good, ye kwa Kotwaba ye jumabi with Aboma yedema there are certain people we were able to mark their names on beto, but others are almost armor. So with our data we have started with a call center calling them back to ask them what actually enema anko abano. It will come with the various reasons, but that is what we need. Intermediate say no ahmodena yede ebo abubu no yemfa enkonkutie die esiye no kre wo hwe no man bia national in nature. It goes beyond the constituency. Said they na almost my we say no there be an me ade ba come hu ni say asema empire ho ye tan pam ho kaba enti say obi ho no ma DDP no kra onima de kro, but ote say aban no aye DDP no ano ono no wonya bank accounts kra woni bi so no kwa got bonds. And so what is it why DDP no onam ho adabi anan bofu. So obi ohono ma ono no eden kura say wo ka kire say onyusu mobile money and transfer 40 cedis ma kura ebeye den. And so what say E11 no otewa na ne bofu. Na ni nyina no also boils down to communication. Not communication say or communicated, but the management of a communication also didn't go down well. Because DDP, I'm telling you, the communication went bad. Adia ebe save omai completely, because omai no COVID no emaye bo kabibre afi na baby ikonya sika kra ne yentumi nko eduru ya na mansan kabom ko so ebetumi aboamo na omo a abrofo omo abobọ mo bosia no ye ne omo bekasa ama omo de no omo de bi achichechiche mo saa iwi aye World Bank kra no ye so ka oman no mo de no ye de muye de no ebeche mo asan de bi aka mo ho na emom so de hia anko akwadwane sami ko Europe America akwaka akire wo mo mabọ obosia so omo mfa onche no won so ko na wo kurom fo nkodi nkomo se omo so bosia o mabọ no ka kire omo so omo so ntete so ma so ka kire omo no omo ntete so ma enti eso ntote ye nkomodie no eho communication no anko ye. It got to a point na also acknowledge say oman bia anko akon nenso akon aye call no 2020 no yes I am pensioners in the bond holders no omo na je oman no see. So there should have been a forum to salute them for what they did for us, because without them and Ghana's economy ebetumi akwa yete ze Sri Lanka ye na adeche na president no wadwane no.
So, and so in the midst of all challenges, and no, and a pave way. Emma woman so aboboy bosia wa manone IMF, World Bank, any microphobia omuso ehun say omuso eba beboa. So to some extent people were saying say oh enti $3 billion per hour kwa jinti ena wo ba be say but e kwan be so ena omomo Bank of Ghana Finance Ministry eba e be chirichirim say sika no kranya $3 billion. Because $3 billion in the sika eba honum direct, but sika who savings are we no it is close to $14 billion. Who was communicating? So ya magana for anti sadie no ase ye ajame so be sorry akra ma fam se kan me come afum wa hwe se man kwa nkopɛ bɔde bi amafia me ne mema ye bebu ada enti mi nyai se fom na me kɔ no e ma me chirichirim yetua obi ka se onye sade no sade ni nyina no e yade a ɛko ɛde etiaye ye ni aye ye hu bi ye kɔ ye constituency primaries ye twa bi boy ye ho pa ye expose ye ho ewie ye kɔ presidential primaries eno de eduru ba bi kura ye say aban no ta ba ko achi wa wie sika de ama no ama watoto land cruises de ama nkrofobia e de ahye dem you see eno man kitinkiti eduru ba bi no we accused ourselves to say you see obi akofa 500 million 500,000 e de ama constituency chairman bi so adena wo ye no na wadwene kire wo se enya nsoso aso e kire dey bia ya ndc for advert abode e koduru ba bi no na ye ne ya nsama kawe ye no afi ye kwa poti akwa kasa na yes even me amemeti hey it got to a point me constituency I suffered this character assassination right but we ye no ehun sunsu aso no we will look around and point accusing finger to somebody na ye nim se sa na mo na ye true no e kokokoko aba be dru e bi e no kre enkrofo pi e bo say yen delegate system no and also aweke etia e no kre but in political organization say e ba say internally you choose obi a definitely a delegation e be choose no whether the delegates are 10 million or 15 million and I 12 million and 2 million, that delegates will have to choose that person and or the nipano ako na ye kwako twaba general elections in the same nipano ye ma obi a we NPP card bearing member bia atubi no. Let me tell you, there are other people almost so they are not interested in getting a party card are floating voters. Yeah. So definitely internally when we go and pick somebody, we will have to present that person to the general public for a decision to be made. We advanced similar argument in 2009 August. But I represented my constituency at Trade Fair Accra 2009 August. Na enipa kakra bi ne kokoto abano because of what happened at Legon 2007. Oh, when you see ye now we thought to say yes pandano and no ebetumi asolve problem na kwakwe. I'm telling you that expansion has created more problems for us than say na ebe solve problem. Before 2008 elections now, did you hear Ghanaians complaining about the delegate system? Nah. Good. Nah. Why is it after expansion no all the time we talk about the delegates? Manchester from your end they also look like they be this kasem. So for me, we have to hasten slowly. Say, yema ubia metu. Everybody should take a decision, but we should make sure. Say, when it comes to decision making, ubia our right to make a decision. No, there should also be a responsibility on you. Say, be so again. Say, be a bottom, and that's a top down. I can't say top down approach. Also, so let us be careful. Also, proposing a one size fit all solution. Oh, ye jinan krani muntu tun krani o. Ye koto about 7 December. Yes. And then 18th, 11 days. How do we think, say, within these 10 days, we have a solution for all these problems? No.
I say to your boss. Let us be careful, because for me, a Drew baby problem no becomes a national in character. A Drew baby so a be constituency specific. Yeah. I'm telling you. And on the average, last Nameka, we share 276 constituencies in Ghana, and we compare 2020 to 2024. NPP we lost about 2.1 million voter, popular voter, and Combetra Mai. We accounted for almost around 1.3, 1.4 no beka. NPP lost close to 3 million voters. So, on national average, you know, constituency I think we lost about 9,000 popular votes. In the constituency na ebia when na marginal. Ebia want to me when more than 9,000 no, or national average, you know, right? Who cause a year with that drop, you lose. Now the Ashanti region, the idea name was Ashanti region 47 constituencies, you know, and drop close to 800,000. No, you wish Ashanti region. Averagely, every constituency lost about 20,000 votes. It is all Ashanti region, not 2020. When to me meet NDC candidate, you know, more than 20,000 voters. The possibility to lose this elections, you know, are very high. So look at all the challenging constituencies. You want to say, Omunina, you want to me MBT NDC candidate, you know, more than 20,000. So we need to ask ourselves why. So this problem becomes a constituency specific. About 32,000. God being so good, we have the Abon. We have to call everybody who didn't represent us why he didn't come. Everybody who didn't what? Okay. Now, okay. So the contract is there. Oh, okay. Oh, anytime some careful. If we are not careful, neko top down approach. Okay, to until when uncroft the reason into a one corner at don't assume you know their mind. Some of them like Manson Quanta Kwanta, but let me tell you, there are other people who take a decision on Manson Quanta. Probably it might not be the road. And you want to have a say, solve road here. Quadaso constituency. Who say a pre Nehemiah or be fast and tassing omoko. In 2018, the biggest problem of APRE na yomokwai. Yes, I can go and see. Even these elections, that problem no, it be affecting you. Hey, so Santasi do side. Kwai erosions. Yes, to me kokra. Yeah, the drip machine kokosi so ekokotwa kwai no first day kama. Afei ni asan nya problem say mudim futuro kunye. Oh, na cars into omobo. You say uchaso no. Cars ni because so the problem is too complex, very intertwined and multifaceted. And this year perceive ye adwuma na ye na yetumi enya the actual solution to this problem. Media accusations and counter accusations, but certain things we can do. And party policy and governance there, it is all about communication. I'm telling you. For me, normally be all man. We were having complaints. Say, NDC, NPP for one veteran more bonus, NDC for the yeah. Okay. Who took that decision with those jingles in this region? Or was it there was no any consultation as to how we should craft our jingles in the region? Top-down approach. So sometimes you are not careful. The top-down approach, will not be representational. So a normal dorsum. Na
Matters yes microphone so makwa yi committee bia so Christian mama can say there is no way NDC for ade no mo ye no NPP ni mi omutumi mfa NPP ni bia enkonko jira court. I'm telling you, we've seen this before. 2009. And for me, akwasi oseye jey ya kwadwom pianim asabi and I'm saying Crawford the Ghana for say kwa kwashe bo ase. Omo baby ti Ghana for. Okay, listen on. Yeah, me you see, I'm Kasem. I Kofi Boase. Nathan, a very nice former police person, right? Martin Pebu. Said I was so independent person. Okay. Domilovo. Yeah. Sen also Auditor General. Only appointed I think 28 December 2016 after Mahama has lost. Ukujoto Blakwa. Okay. Almost say almost never be receive some looted why be. What is you? Sir, a committee no. It is backed by which law? So unim and Grofo we better say. No, that be tie. On be from Grofo, on be Jim Grofo report. And when we are, they will put that report together and take it to court. Court to be watching. Court to be trouble. No more trouble we are. The next Adiombe say they will come out. The catcher Ghana for so court for no person protected criminals. You tell me that. No, what they move on to? Somebody be boy lawyer and John Williams are lawyer. I'm telling you. And it's like but asem na no because law by na back based on what na nipa etwema wodi kwadu man na kwadu idi e ba de na wachire so don't we have special prosecutor? Don't we have a constitutionally mandated institutions? NIB can do this, Yoko, CID can do this, TRAS can do this, Office of Special Prosecutor, other fine, you see, but all they will do a professional work. They will not be moved by hearsays. They will not be moved by emotions, right? Evidence now, is it admissible in court? But some way, they are coming to use propaganda to compile document. Omu wia ombe tantan ho no de kokko court de be bo omu about one come de be hwe omu omu wia ombe dwane ba be gina bonten aba be ka trem no mienu say court no protecting crofo a omu wia Ghana sika and they will go away. But baby 1 million chena ya de donsia kase bodo bro Michael SL Mills is the name Ishiayeso constituency research officer and what the name CC and Christian wa George nso e wa happy birthday to you Nanama Amwakwa ene eye wawoda nti we efrina kwan enchen Nanama Amwakwa ene eye wawoda na happy birthday to you infodina ya de eto so ensamo koso Ghana how so when say outstanding constituencies na NDC for so ma when so ma when ya move e de akọ collation center so to say election so e kwa akoye no yes see soldier for stay out yes police for mount for two crown police is woman to me providing for the collation. Now IGP down parade protect this is COP Alex Spencer. Okay. COP Alex Spencer but that be any opportunity as well then am me nyai. Oh, some not out this. Just a damn parade. Say who games so play. The other thing you call election. Yes, say we a police ni necessary be o polling station wa. En fait to ko. What be that? What be that cake? So we a police ni a ko protect here. Yes, o kwa. We dey ko empty handed en fait to be am. Na ko na be business see ah. No be to ade na be. Eti we nyina asem se ba me de kan se ye man de ehwegu ba se se no se umye hunu hawa be sia je no gege umye hunu hawa be sia je na fa ana watimi wakam ba ko bi e wo party ni no mesrem
at this time the nyina se ye kan ho bom ye o gege si anke ho amom ye na we di basai ya wan hwe youth no de won bagima ma wan hwe de besi wo party no timi de me kan nyina ne se ye mpanifo na so for edi anim no mesrem obi ani buafu bia ma abufu no nya de emra fom na mom ye nyina kan ho mom me say wey ye kan ho bom ye near the better strategy squad said ye Donald Trump come back no sai bi ne ye de betima de aye ma mom bibia mu ya ba mo me de adiesie no a lesson to us. Yeah. That be any opportunity about power. Some mistake in getting no. Take him just was a baby. It's be the you foot. You're fine to your home for them. Going forward. No, George. Yes. I don't better my answer will pay. I got out that channel and the channel. I said, I remember maybe you say, my favorite Moses. Election now lose a better. Come shop or yando. Now we show me a Christian. Who to say maybe my manager dey here tell me. 2018 That's right. That's right. I 2018. Na me kai say ye to abawie pa ye so meals in. Na fe ashantre je ntumi nko radio. Na that 12 that was for that. I na me friend Moro Kabore Ramzi Kabore. Besini yanko capital hode. Hode ye koya ye ko se tokwana se. Ye koye ye niwo ni ye kokoin. Gidi ho. Afi na pressure article. 2000 me TV free crowd go see me ready mama say person we TV it's the year me 2018 I feel be communication director for Yando keke de be kan nyina ne say penifo se achia ne mu yi ese abego nyina de party no ba bia ya bedru no ehia se e wo se basa se de be ya ibetumi abu nkompa hwe yachi president Kufu asem bi o kan say power can trick you no eno na abamu no power na trick ye eno osa ka asem bi se nke wa ban ma ye mpenkrofo bi a ibeti o mka no madwena ma party no saa de na ya anya ne migidi se brain ni se ye ko anim ne se sina se me osa office onim de e wo sikasem ho o fa ne ko finance ministry ho ne mo de o te finance ministry ho no pressure won no so ne ade a ultimate take certain decisions a kokwazi mama ndu go ka say Sputnik, you know, he couldn't think right. People could have thought right for him. And you know, your best friend penny for say, no. Young chance say, I be my party never back stronger than it used to be. Mate bedabujina se Christian Opoku Ajeman Medana se papa George Opoku Amponsa and Michael Esel Mills. Enti bedabujina ase